Ajde da vidimo ove vežbe. Napad, odbrana. Kakva peta. Slab pas. To me nervira kad slabo dodaju. Ovaj tvoj on jako dodaje. Ovi, brate, sve nešto pipkaju loptu. Onda je kapacrnal u Flavius. O, je šita fara. Gol! Dekovac. Daj pasti, pomeri se za jedno mjesto. Može. Ili vrati nazad i ostane. Bravo. Bravo. Meni sad. Onde je kopilo? Evo, snimljeno. Staje Flavius. Cool. Adidas je al. Dobra akcija. Evo su ovi pioniri. Dajte loptu, pojavite se na povratni pas. Evo trener objašnjava ove šeme. Vuk.